Welcome to CLTV 36, MC. Dakal salamat. Long time no see. It's been how many years? Siguro, 80s? 1980s. 1980s. Makanita ka lambat na. Wow. Oh, bakit minuli ka? Oring mumuli ko pachiatin reunion na ning Josebad Santos High School. Okay. Ngayon ata, Pelitan de Laguna eh. Wow, Pampanga High Pampanga School. National High School. Yes. Pero kami, original yung name mi kanita, Jazz. Jazz. Oo. 1973. Oo. So, mika golden anniversary kami, madagul. Last February 4. February 4, King, yeah. King Laos, Gewa. Oo. Wow. So, ilan ang dumating? Mga target around 300 to 400. Pero siyempre, deng international, dakal na naman mamigatin. Kaya bedo deng spouse da. Kasi muli la deng international. Yes. Oo. Kaya bedo deng asawa da. Oo. So, you're part of the international Yeah. contingent. Kaya pinanyang kayong reunion, mabila mo 7 events. Oo. Itang mo muna, itang meet and greet. Oo. Itang meet and greet, bring sabihan, then yung officers dadeng local, then jazz, past and present. I-meet do deng international. Miyalwa kaming lugar king Penibatan. Penibatan eh. But Kaya mostly US siguro. Not really. Mostly US, pero dakal mo rin Canada, tsaka ditak Europe dinatang yan i-compare ketang 45th ni parang makaya. Kaya ba't pinaka main event, itang February 4, Oo. na dakal migaten, king Laos, at tsaka from 8 to 7 o'clock kami ka rin. Oo. Kaya ba to rin ding international, pati kasi mag-reunion kay international, dapat atin ball eh. Tangatin dinner dance sa formal makanya. Kaya mo naman na impose ka rin ganang graduate dito kasi yes, of course. alanganin lang makanya. Tutoy ta. So gewa making our kids. Tama kaya. So meet and greet, grand reunion. Okay. Dinner, dance, or ball. Kaya bati kami, oring section lang kami. Yung batch mi kasi, kaya isip ko, ikaming last numerical sections. Okay. Kasi, detang sumunod na batch, edanog hausan section 1, section 2, section 3. Anyang kami at, imagine mo, anyang, may graduate kami, 1,114 in total graduates. 25 sections. 22 honor roll. Ngayon yan may reunion kami. Siyempre, malwat na akong imumuli. At itang principal. Kabatkit nan ke. Pilan lo po deng estudyante. Jazz. Pampanga High School. Mga 13,000 plus la. So, kaya isip ko, kami yan yung 4th year kami para kwento ko. Then 4th year, pati mag 4th year na la, alano king main building, alano king high school boulevard. At looking annex. Ausan da kanita annex. Ano ka rin niya yung annex? Yung annex, no ka rin yung Kapitolyo, kaya ba't Pampanga Command dati, kaya ba't ka rin. Wow. Kanya pining masanting na ning batch me, pag maragol mo yan. Pati 4th year kayo, ating kayong concept of independence. Alita na ordinaryong estudyante kasi kanita na ko may paglolo, masaya. Kasi yung banding yun, you know each other kasi kayo mo kayong campus makanya. Malatiya. Wala mo, it's a small community, right? Kaya bating masanting kayong batch me, anyapin buli ka naman ni Sherry ni. Ikaming batch na dinalan kay nga duwang major class suspension. Itang minuna, July, August, may kabagyo, kaya ba't limbog, 40 days ito eh. Kaya ba't itandanom, may di na naburak, makaya. So, suspending class for almost 3 or 1 month, makaya. Oh, wow. Kaya ba't may declaring martial law? One, eh? Anya may declaring martial law, September, may balik yung eskwela, October na, middle October. So, suspendin na naman, makanya. Anya pining batch me, kabat may declare martial law, edi ating karpyo. Kaya ba't kami, 4th year kami, bisa kayong magkanta. Masantin lang din kantang 70s eh. Tama kayan? Dansa bula naman makayan. O nangyari ta martial law, anya inimbento miya kayong generation mitang concept ay stay in. Itang masanting kitang generation mi, itang graduate batch na mika karpyo. In karpyo kanita, alas 10 hanggang alas 4. Ngayon nung atika kayong
dalan, kulong da ka. Makayan na. Kada lumuwal na kamo after 4 o'clock, mga ganingal doon na makayan. So, kami, 4th year kami, na masanting la din kanta kanita. At saka, buri mo yung terakan, makanya. So, nung gawa kayong party, Oo. sabihan nyo, stay in. Okay. Yung sabihan, pa-morningan. Oo, Alam mo muli. Alam mo muli. Nung ali, marakam kayo. It's either deng mag-organize, magsimula lang maranon, mayari lang alas 9 or alas 8, makayan, which is ali masanting ito. Inggawan da naman, bengi, pero muli kayo, ganingal doon. Okay. Yapin ngaos da kanita, stay in o pa-morningan. Oo. Yapin nung lalon mo, may ka-banding yan naman ita kasi potang managkat ka karen parents. Pwede kaya pong ayag kating anak yun, mo kareng kaidan pero stay niya po. Siyempre, trust mo naman kanita. Nyapin masanting yung delanan mo. Nyapin ngening atin na kayong edad makanyan. Pero kanita, ilang stricto rin parents? Stricto lapin eh. O rin kay. Mabibisa lakitan stay. Oo, nanging kaing masakit. Makipagsapalaran lawaring muling Kimbage. Mamarakap. Mas kay. Mas masakit ita. Mas burida na itang maging safe la rin. Tsaka itang trust level. Ay nyapin siguro niyang panahon may kung minsan na akong makisabi ka rin parents na explain kayo. Iba? Oo. Kaya tayong class president kanita eh. Active ko keng eskwela pero padyalwang piyalong makanyan. O tayong kay may, o tayong masanting na ning batch may. Pangadwa, itang generation may, ikaming in-experiment da bayo mag-NCEE. Lapang NCEE kanita. I remember NCEE. Lapang NCEE kanita. Ikaming test da. Anya pining kay kanita. First batch kay NCEE. Ali kami first batch. Experimental. Kami pilot. Pilot, okay. Aya pa NCEE house na kanta eh. Paping house na kanta. Ayun. Tampape. Pero mag-exam na kayo. Bala mo NCEE. Tang IQ. Tama Yes, oo. Makanyan. Kabat o ting kami sumunod kay pin. Kabat ang sinabi ko pin na in batch me numerically kasi dati rarank na kayo according your point average. Section 1 then pinakabiyasa. Correct. O nga ito, may ka stigma ite, lower section, higher section. Yes, Pero ngayon, keng attitude may kayo makayan. Kasi yung masanting na naman nitang section, may barkada kayo eh. Kasi kayong pareho teachers, makanyan ka rin, nung parang cluster of section kasi section 1 to 4, halos dudulot la din teachers. Anyapin kening kay may keng reunion may itong karing activities tetang well-attended sections. Yung minyambot in section 1, out of 46, mga 32 lang may attend. That's a high percentage nung lalon mo. Kabat mig-perform. Kaya pa niya, in a way, itang stigma na lower section na higher section, in concept mi kasi, we are all one now. Ala ng discrimination nung ninong section 1. Actually, so, as far as your batch is concerned, atin ko bang specific measure of success, for example? Kasi there is a tendency for detang mga itang mialiwa kayo section, di ba? Itang batch ita. So, ating higher section, lower section, kay ba't bala mo detang higher section, ilang may kwalta, ilang successful. Masanting kem batch may pin, bagamat itang panahon may 4th year, atin makanyang lower section, higher section. Pero itang sumunod na kay balam metong kaming pamilya makanya. Kaya ba't niya itang pinaka-grand reunion, yung opening remarks, itang valedictorian, yung first statement na, kayo na ako po ako sa valedictorian. Ako mo kuman may graduate Nino yan? Alip ko na sabihan. Para balo yung batch ko. Kaya ba't yung kabat, yung kayang sinurrender ko o nangyayari pa mag-surrender ko alin naman kayong gobyerno o rin sinurrender ko kayong Diyos o rin kailangan
maka-Diyos tamo king Okay. in leading our life. Oh, Makayan yeah. Exactly. So, Oo. itang opening remark ita, buring sabihan kanta, nung nanumang status you can be, It doesn't matter. it doesn't matter. Okay. Which express in our reunion. Kasi may babarkadang antang alang So, makwanta, alang makanyan. So, it's not felt. It's not, oo. Anya pinanyang mag-reunion kami, itang pinaka-grand reunion mi. Maka-uniforme kami mo. The same t-shirt. Everybody wore the same t-shirt. Oo. Pero siyempre, dahil international, impinropose na. In addition to that particular event na para preo tamo kabat enjoy tangan, ikaming minuli, na kayo mamikikit international. Exactly. Ne? Oo. Kaya ba tiki Ngaliwa akong bansa. tiki mila ding asawa mi, den partner mi makanyan. Burida naman nakilala ding kapwa mi. Yes. Ikabatch. O teta mo gawang ball kasi pinistay-in kami ne. Wala mo express mo na itang tamburitang gawa na niyang high school. Yes, oo. Kanya ginawa kaming banda. The music day, tang panahon mi, talagang. Naano la reta, Beatles, makanyan. Yeah, Beatles, that ang makanyan. That ang. O di ka sayayo. Yeah, masaya At ang gagaga. Because, you tend to be emotional, Kadalasan, ding makanyan emotion po, kami kakawanin ako na Yeah. naman.